I dobrodošli u novi video. Danas opet snimamo Toka Boku. Jer smo dobili glas da snimamo video dan. Mislim možemo i više. Kao u hotelu s 5 zvjezdica. Pa krenemo. Kako mi je danas dosadno. Ne mreš povjerovati, ja. Da, jako dosadno. Ti me uopće ne slušaš. Ja te slušam. Šuti. Ups. O! Vidi ovo, vidi. Kaj si sad našla se sabor? Kaj? Gle! Hotel s 5 zvjezdica. Hotel s 5 zvjezdica. Wow, ja sam uvijek htjela ići u hotel. Ajmo ići. A ova se još nije vratila doma. Da, pa kad se vrati reći ćemo. Viš, dobra ideja. Hajmo, može. Djeca, iznenađenje, idemo u hotel s 5 zvjezdica. Kad? Danas. Stvarno. Jej! Ok, ajde spremite. I onda ćemo reći se kad dođe, može? Da, mama. Ok, mama. Ajde. Jo, ovo će biti najbolji dan ikad. Ajde se rezervirala. Ne. Ali budem. Koliko bi ostalo? Tjedan, 2 dana, 3 dana. No, ne znam. Kak bude prvi dan, ako bude dobro, onda ćemo ostati dužak nebu, onda ćemo... Da. Gle, ima custom room. Kaj? Možeš si kao rediti sobu na 3. katu po svojem. Imaš bazen, doslovno. A mislim, i dalje bazen koriste svi, kao... O, da, to, klikni to. Ali to je skuplje. Nema veze, imam ja para. Dobro, ako ti tako kažeš. Brato, ja ne mogu vjerovat da napokon idem u hotel. Ja isto, od uvijek sam ti ući u hotel. Ja isto. Znači, ne znam koliko ćemo ostati, a nadam se da će biti dugo. Da, ja isto, braco. Mi sve isto, kad smo isti. Pa kad smo blizanci, jako smiješno. Definitivno je fancy. Mami, reci, mali, šta hoćeš? Mami, a koliko ćemo ostati? A sine dragi, ne znam. Je li to fancy hotel? Je. Molim te da obučeš najljepše nešto što imaš, može? Ok, mami, ajde. Mami je rekla da moramo nešto svečano, to neki fancy hotel. Fancy? Pa to je jako skupo onda. Da. Ja ću haljati. Vidimo, ajmo se uzeti ovo do... Moram uzeti Ronaldo. Ok, ajde nećemo ovo jer je vani vruće. Uzet ćemo badić i haljinu. Istina, ja ću uzeti ovo. Pijamu. Bože, šta sve nisi uzao? Ups, možda malo previše. Ovo mi nije lijepo, evo i... To je moj nadrž. Ovo ću ostaviti. Ronaldo ne smijem ostaviti. To. I to. Ja bi neku šansa uzela. Možda... Čoškova. Dobro je tako. To je slatko.
Kapa. Tabi. Kućica. Knjiga. To je to. Tablet. Telefon. Mobitel. Knjiga. I ovaj časopis. Evo bože. Sorry patkica, ali ti ne mogu uzeti danas. A da, i voćica. Mislim da sam sve uvela. Ja isto. Osim četkice. Dobro, to ćemo uzeti, ajde. Da neku igračku uzmem, neki autić, znaš. Ovo je tu. Isto ti dobra ideja. Ja sam zovem. Ajde, zatvori se. Okej, ajmo, haj. Djeco, wow, kako ste zgodni. Hvala mama, to je najbolje što imam. Baš mi je drago onda. Baš mi zanima šta ću opući. A nadam se da ima nešto lijepo. Da, ja isto, ona mojke ima lijepo odjeću. Dobro. Neću to ide. To kupać. Dobro, ovo mi je sad čak ne treba. To mi treba. To mi moje ovo mi okej. Čenik. Ukusnice ovo mi treba. Kazno možda čujete. Kaj bubu. Što moje cvike? Ovo su moje cvike. Dobro. Da, logično da imam moj parfem. Make-up koji nikad ne koristim. Mislim, kaj će mi ovo? Sprej. Krema. I ove tu i ove kapi, definitivno. Ne, ovo. Come here. Okay. Nice. Aj, šuti, jebim ti. Tako. Predivno. A moramo djecu. Da. Male tu. Daj ti odaberi stylesovi, to sve. Ti zanimam ja kao tu. Isuse. Djeca, da. Imam ja posujemo neku. Jednog nema seka. Čekaj, sad će vidjeti. Ima seka. Nema. Ništa, morat ću njih uzeti. Ajte mi djecu. Neku torbu, molim vas. Može mama uzmiti šta god. Ne treba mi iskreno. Ovo se ću. Bro. Okej, ništa tako. Pušti me ovdje, dobro. I znaš kaj bi jasno. One kapice samo. I ove ne su jako lijepe. Nikako da ih stavim, čekaj. Ćemo ove dva. To stoji, ja bih rekla tu. Ove tu kapice, ne znam zašto. Meni su slatke.
Još nešto sam mislila, čekaj, nešto sam vidjela još. Ne tu, gdje sam vidjela tu? Tu sam vidjela nemoćnikić. I don't know why, I need to get the... Jedan ne uzim. Gdje bih sada uzim? I need to take it. Okay. Ovo je moje. It's mine now. Just mine. Evo ga. O, slatkiši. Vidi ih. Će mi trebati? O, bože, kako si lijepi. Ok, I don't know why, zašto ovi... Neću kofe. Bože me sačuvaj. Ne, ali kofe hoće na njegu. Kako lijepo, brate. Dobra je. A šuti. Ču malo igračka. To. Pelene, maramice. Ne stane mi. Ne stane mi. Not. Čekaj, to više. Ja ne mogu ni stvari zapakirati na malo. Close up. Oh, Jesus. Medika ne možemo staviti. Znaš kaj ne radi maramice. Nije bitno, ako da ću mrce. Close up! Isus, Bože, kako glupi kafe. Kako glupi kafe. Što imamo ovdje? Aha, ok. A nemamo. He, tak. Haboš, baboš, haboš, baboš. Ne viš. I... Slej. Ste da pačice. Tak. To za svaki slut. Ka? Yeah, bye bye. Yeah, bye, slaj. Ok, evo ga. Ja napravio sve što sam mogao. I napravio najbolje. Kako ja znam da će biti i kako treba biti. Bravo. Ok, sad moram čekati da vodu uđem. Olipi. Veriš. Jes. Evo je li gore? Ja na katu. Na katu je. Ajde. Govorimo da sam dobila 4 iz matematike. Brate, to je dobro. To je vrlo dobro. Šuti, ti si 5 dobila bestija. Mama će me ubit. Bestija, aj šuti, mama.
Visu, nisam dobro, jel ti zvuči ko da sam dobro? Pa ne, onda zato pitaš. Zašto pitaš? Ne, tak. Girl, nemam sad vremena za tvoje gluposti right now. Zadnji dan škole je onak opusti se, idemo kući, ja već se nikad ne vraćam ovdje. Možeš ove stvari, doći ću tak sljedeće godine ovdje. Jel tak besti? Ne. Idemo na faks. Kaj? Kako si glupa? Pa idemo na faks sljedeće godine. Oj, da. Viš, ne bi za te stvari, bude si neki drugi zel. De šuti. Ja nisam dobra učenica. Aj, vidimo se posle. Bok. Bože me sačuva, žena se počet voditi. Pa ja bi profeštala da maram. Evo nas, ćemo... Ha, vidi, rublje se oprala. Aj, zakaj ja to ne bi uzela. Bro. Bi mogli samo možda da siđe. Hajde. Mislim da je došla. Došla je Seka, ko će reći? Hajde. Ne ja ću reći. Ja ću reći djecu. Haj ljudi, če ste vi prošli bez mene? Girlie, spremaj se, idemo u hotel. Ja donesla BTV. Odlično. Spremaj se, dušo, za ovaj hotel. S 5 zvjezdica, molim te nešto fancy, lijepo obuci. Da ne ispadne malo glupo, molim te, jer je to fancy s 5 zvjezdica. Spit! Stvarno. O, super što si ogrtače donio. Hvala ti puno. Ma, niš. To nam baš treba. Dobro, pijamice nam baš i ne trebaju. Evo djeca. Yes. Ok, hvala ti. Ma niš. Mama, evo, dobila sam 5. Bro, vi dobila 5. Ma svaka čast ljubavi, ljubite tata. Drago mi je. Fuj. No. Ok. Napokon zadnji test. U ovoj školskoj godini nije završen. Ok, znači idemo u hotel. Koristila puškicu, niko ne zna. Ups. Slučajno uzela sam skincare maričan. Tako. Ljudi, ja još uvijek ove naočale nisam skinula. Neće se skinuti cvike. Stepenice. Ok. Da vidimo. Kofer mi treba. Ne, još kad bi ostane. Super, to stane. Nice, ok, znači što mi treba? Znaš koji? Ja baš to, ja ću imati 2 tebe. Slay, you're going to have too much. Evo, ovo je the most fancy I have right now. Very cute and very stylish. Stylish, BTV. Ok. Kupači, ne, smijem zaboraviti kupači.
Zapravo imam još jednu fancy dres, ali ja mislim da je pre-fancy. Jel? Nije, možda za neke special prigodbe ili nešto. Evo, četkica ovdje. Čekaj, moram si neki časopis uzeti, jer će mi biti dosadan. Užasno dosadan. Učenik, mobitel. Ljuči bast je bolji. Da vidimo. Moja ljamica. Jao, moja pijama. Kako sam ja smotana ko sajla, ne smijem to zaboraviti. Dobro, stavit ćemo tablet, olovku, bočicu. Neto idu skincare bag. Jao, neki plišanac. Čuk. Ljutka. Ovu ljamicu. Šta imam ovdje? Make-up, ja rekla, prijeđa. Šta imam ovdje? Vidite, cvike imam. Cvike imam, šta imam? Sluške. Kaj sam stavila ovu lame bočicu? Ovu lame, a imam ove, like, onak, puno ljepše. Look at this. This is, like, perfect. Kako sam ja smotana, stvarno. Evo se, stvarno jesam. Gdje sam, Dobra, imam misliti da je ovo sve lijepo. Ovo je moj bag za make i za slomo koje mi definitivno treba u životu. Ja, dobro, pa imam ovaj mini. Tako da, dobre. Lipstick, parfem, ne mogu zaboraviti Diva parfem, like. Ljudi, jeste vi serious? Viđe mene. Ja opet uzela ove lame, a imam, like, onak ovaj. Mislim da ovaj, ovaj svijetli, ne, iste su boje. Dobro, jebe mi se to. Nas parfem. Ma dobro je to. Skincare, onak sve mi prenetne, baš sve. Moja najdraža face mask, of course. Ova krema, ovo scrub here, ovo tu. Definitivno ovo. Ovo. To. Bro, ne stani mi ja. Treba mi to. Ma taj dast. Ajoj, gled, kaj zaboravila. Ne stane mi. Tak, sad ga stane. Samo kako će to zakopčati sada. Zakopči se. Come on, zakopčaj se. Vidi ga, kako se lupa. Ok, di? Bro! Vidi, ovo je nemoguće. Ne zvoni. Što majke mi baciti u smeće. Ja ovo ne mogu zaprit. Ljudi, ovo ne mogu zaprit. Evo, možda potrošim pola videa. Za piranje glupog kofera. Ti! Evo sad. Stvarno sam da previše stvari. Da ne mogu ni zakopčat. Bro, zakopčaj se. A zakopčaj se.
zakopčaj se, kad ti kažem moraš da se zakopčaš, jer ja kažem da se moraš, znači da se moraš zakopčaj se. Zakopčaj se, zakopčaj se. Zakopčaj se. Right now. Ljudi, ja ću morati ovako. Iskreno boli me. Ja ću to ovako. Ljudi, ja ne mogu zakopčat. Bravo. To je jedno kaj ti mogu reći. Hvala, tatice. Zovimo tako. Pardon. Evo nas. Super. A da neko vas nosi ovo. I nas ovo. Bože, seka, pa daj se to zapet. Oj, napokon. Oh, yes. Za si me duha svetoga. Amen. Napokon sam zapela kofer. Što to? Super. A kaj ćemo sa ovim? Ma, ne znam. I evo Mr. Burger, Bog je čuvao, ne brini se. Aj, idemo. Mama, ne mogu hodat ovak. Joj, Ljube, stavi nešto na glavu. Tako, sad možeš. Da, sad je lakše. Ok, super. Ljudi, još moramo gore samo. Još neki stvari. Naprimjer, supe, pasta, saponi. Bože, mama draga, će to staviti. Ne znam, sine draga, da ću ja to staviti, ali negdje ću morati staviti. Sad ću ja to negdje staviti. Možda moj kofer. Da, pravo su. Kome treba ostaći? Meni tata. Treba face mask. Mislim, ja sam uzela, tako da ne. Ok. Treba još nekome face mask. Sada ću ja sve kaj imamo. Uzem bar ovako tijesta. Ok. Ček, ti imaš kćeri? Da. Ok. Ne mogu sam ja ovdje staviti. Budale. Gdje je šampon? Ne znam. Ko? Joj, a šta ako su nam stavili već sve šampone? Pravo si, da. Još nisam mislila o tome. Ajmo mi to staviti, pa onak, kaj bubu. Pa bubu. Da. Ok, ljudi, to je to. Idemo? Nadam se da je to to.
Dobro, preživit ćemo, ajde. Da. Dobro, gospodin Burger je gore, on čuva sudicu. Tako da... Okej. Ajmo. Čekajte mene. Okej. Ćemo ključ. I... Može? Jej! Okej. Idemo! Au. Gdje ona likuša? Hajde. Bro. Okej. Dobar dan. Imamo isto košlje. Wow, kakva slučajnost. Da, hajde. Samo odstajte stvari, molim vas. U redu. Finally, onako moje ruke će trnut. Puno stvari. Gospođo, šutite i vozite, molim vas. Jako mi je žao. Ajmo. Dvoje. Nema nikoga, tako je lonely. Tako je lonely. It's very lonely. Ja, samo malo, ja ću vam dati, vi ste soba 301, u redu. Hoćete keycard ili ste baš ključ? Ajde, oba dvoje, pa ako se izgubi jedno, imamo drugo. Može. Izvolite, naplaćujete naprijed ili... Ne, mi ćemo platiti. Ok, znači sve dogovoreno. Je, sve je dogovoreno, sve je dobro. U redu. Znači, samo izvolite. Kao što treba preko telefona ili kako već. Evo sad isključam. Evo je vaš custom room, baš kako ste vi to odabrali. Ovo, to je brzo onda napravljeno. Pa, je. Ok, evo, prepuštam vam ključ. I uzemite. Hvala lijepa. Dženja. Wow, kako je ovdje lijepo. Zar ne? Da. Wow. Gle koliko hrane. Vinko. A ja bi hranu, tata. Vinko, smiri se, molim te. Sad smo došli, možeš biti smir. Ja moram tu spat. O, daj, ja. Ne želim tu spat. Dobro, što gledam. Wow. I onda spavam na polici, ljudi. Dobro. Ja sam gore, ja sam dole. Ne može ono dole. Ajde, možeš, ajde. Ej, sjeka. Ovi dvoje me ovdje. Pa mislim, nije loš. Evo vidiš da imaju. Ali dobro, pa sam uzao dječji se, jer vidim da nema dječji. Da. Dobro.
Ajmo se mi respekirati. Puno stvari. To ćemo sad van, to ne treba. Wow. Omeđi, ljudi. Ovako, zauzmite si police jer moja je najveća. Jesam ja tako prvo rekla? A ja sam htio najveću. Ne, tebi treba neka najmanja. Da. Jesi neka. Šta ja prva sam uzela? Znaš šta, ja spavam na katu, iskreno, boli me briga za vas. To su moje stvari i večera spavam. Ti se više domisli kako ćeš. Tak ću i točka, u redu. Dobro. I ne smijete nikako da dirate moj skincare. Niti ništa. Jer znate što se dogodilo prošli put. Da, znamo. I više se to nikad ne bu ponovilo. Nadam se. Da, ja isto. Super. Baš mi je nam drago što razumijete. Da, meni isto. Ja moram odstaviti odjeću. Ljudi, oprostite, ali ja imam drugčije. Ok, prva je moja, tako da znate, a vi radite što god hoćete s drugim policama, iskreno meni me briga. Jesi neka? Ha, ja prva, mogla si prije reći. Znam da me mrziš, ja tebe isto. Marš. Također. Biću te. Može, baš sam to htjela. Ok. Tako, jesi koliko make-upa imaš? Si sigurno da... Ne, ne smiješ. Dobro. Kako ti kažeš? Da. Evo ga. To je moje. Mama, ni ti nisi. Tako, molim te, nemoj mi to dirati, jer to je moj skincare, ok? Moj. U redu, dušo, naravno. Sigurno za baby armor. Tata, pusti me, oprosti si ne. Kako sam lijep. Ćemo ići na bazen. Ići ćemo, ali poslije. Dobro. Vidi, i ovdje imaju sve stvari. Ja, isti ti to stavljam. Da, zaboravim ti reći. Bravo, 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 evo bravo. Dobro, sorry, brate. Zaboravim. Naše donje, dragi. U redu. Do sredine iza nas. Da. Dobro. Pap.
Okej. Bože. To. Tak. Čina stvari za WC. Sjećam se tu. Tač. Окей, isto idemo sa gvazdicom. Okej, znači baš u sredini. Okej. Znači imate inačkice. Tu sam ja na polici. Okej. Rekla sam ti da ti treba najmanja polica. Daj, šuti. Ja govorim istinu. Okej. Evo ga. Okej. O, ne. Ne. Tako. Ništa ljudi, mi ćemo nastaviti jer ne znam koliko dugo traje video. Da nije predugo. I vidimo se u nekim od sljedećih videa. To jest nastavak. Bok!